Hmm? Match found. Valoran des. PRX lagi lawan itu ya, Citu ya. Mantap. Flash dulu bos. Cari kunci Satoru. Ini ada Munchkin. Bentar. Let them try to get through me. Fight! Forward! Three down. Ya ampun, dia nungguin loh. What the hell? Oh my god. Mampus. Ada loh. Wah, gila. Ya ampun, kaget gua. Sound?
Dominating. Astaga, ke atas loh. Ini gua kocak. Sound? Ya ampun, bener loh. Ih, 40 dong. 80. Ya ampun, 120. Halo, halo, Sabina saja. Good attempt. Ya ampun, 74 doang. Opponent killed. Wah. Hmm, 140 doang. Gak bisa nih, bentar. I'm follow, let's go. Iya. Sorry. Jets grounded. Ada depan belakang loh. Ya ampun, depan gua, belakang gua ada. Wah, nge-lag gua. 10 kills remaining. Balik. Kan nonton turni. Turni apa? Turni Valo yang PRX lawan gitu. Enggak. Dominating. Ih, dari tadi loh. Itu kadang lag gitu. Iya, bukan 5 kills remaining. nonton. Enggak nonton. Sova removed. Oh, 114. One Wah, kill gue sih remaining. nge-lag gitu, Bang. Aman ya stream gue? Aman lah ya harusnya. Bentar. Mau matiin ininya dulu. Iya sih, PRX lagi lawan itu sih, gitu sih. Tapi gue kayak nggak tertarik tuh terhadap. Gue main-main aja. Anjay. Let's go. Gue baru lihat dong ada si Omen lawan orang nih. Bannernya. Anjay, ada mamang ulang tahun kemarin. Mau ketawa lagi dia, WK.
Mic-nya mati cuy. Walah, itu kan apa error kah? Valorant error. Always. Santuy lah. Eh. Gas, gas, gas. Gas aja, apapun lah terserah. Halo Yanzu, welcome. Iya dong, server Valo dong. Ada Liger, iya, ada Liger. Ada yang ulang tahun kemarin. Ya nggak Slan? Bingung dia. Parah banget. San, lu dikatain Liger bogel, San. Parah banget. Hmm. Siapa? Hmm. Hmm, 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 hmm. Panjang di mana dia di stream gua? Halo bang. Match found. Halo James Bond. Ah, kedengeran nggak nih? Udah ada aman. Lo itu sampai ada gemang-gemai gitu bang. Lo lagi di WC apa gimana? Nothing stays hidden from me. Nothing. Datang-datang ngatain Liger. Rambet. Rendang Liger semangat tuh kata Anjir. Yanzo. Ya. Terkam dia, terkam. Wah, anjir. Terkam dia bang, terkam. Tahu ubah dia jadi dendeng. Yanzo bilang terkamlah aku lincah katanya. Anjir. Katanya lu mau Belum dijadikan pernah dendeng bang. ditogrok itu. Enggak sih, abang gue ngatain Yanzo, lu mau dijadiin dendeng. Oh, dia yang tak jadiin dendeng. Iya. Ini jadi ajang apa nih, mengata-ngatai lewat live stream kah? Meremehkan skill kurir kah katanya. Ayo lo tuh muncul orang. Lo. Ayo gelut gelut.
Cypher, I am not kidding. If you take my picture, I will fry that thing. Just try me. Go, go, go! Bentar, wah. Ayo bang, kemana bang? Go, go, go! Shadows traveling. Shutting them down. Cover going out. Gila. One suppressed. I'm out of here. I have planted the spike. Smart move. Tag. Enemy and defender spawn. I must wait a moment. Reloading. Tripwire destroyed. Oh, gila. Apa itu, Cok? There. Nice. One enemy remaining. Last player standing. Shadows traveling. Nanti I will, sorry. Good work, friends. Keep using my vision to your advantage. Gotta go! Weapon planted for this. Cok, suara gue keluar. Wah, parah sih kata gue. I'm out of here. Yalla, Gotta go. Mishina. I'm out of here. Knife deployed. Cage triggered. Reloading. Oi? Oh, gila Last omennya. player standing. Wah, itu si omennya gila kata gue. Guy down. Flash. Spike retrieved. One enemy remaining. 3 kills. Flash. Thrifty. Wah, gila. Omennya kata gue sih gila sih. Omen, you are a capable fighter. Okay, Gotta go. that is all. Smurfer, smurfer. Lima sendiri deh. Press forward. I'm out of here. There. Salah lagi. Reloading. Shutting them down. Coming through. My own no one walks away. Cage triggered. Reloading. Planted the spike. I must Emergency wait a reset moment. required. Requesting manual there. Last Aduh, player standing. ketahuan lagi di situ. Sabar, sabar. Die. Cutting their vision. Tuh. Itu reconnya kemana lagi gitu. Line open. My advice, don't get shot.
KO will not silence us. Ah, this is a nice spot. Suppressing. Go. Cover going out. Shortcut. One suppressed. Going out. Aduh, 40 lagi. Spike down A. Reloading. Dalam deh. Last player standing. Gila. Wih, bener. Ini map rada-rada sih memang. Operation. Susah buat attackingnya. Survive them. There. Sulit. Kayaknya jarang ada yang nge-flank gak sih? Gue bawa aja lah ya, tripwire-nya. Gotta go. Gue gak guna gitu masang di belakang. I will rip the light from them. Shadows traveling. Still in sight. Never some. Flashbang. Spike 78. down B. Flash. Last player standing. Ya, wah gila. Ini kak omen smurfer. Will they try the same old tricks? I'm out of here. Go. I'm out of here. Dig deep. Shadows traveling. Suppressing. One I suppressed. must wait a moment. Cutting their vision. Here I go. Cutting their vision. Shortcut. Plant the spike. Reloading. Shocking. I have planted the spike. I know exactly where you are. Here. Fire in the Careful now. Last player standing. Wah gila, gue sih nggak bisa ngapa-ngapain tuh bang. Udah di tag. Flashbang. Nonton bang, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Di tag gitu anjing. Di ulti, di all in semua. Astaga. Remember, wipe the prints from your guns. It's just good crime scene Mau etiquette. kabur tak isi. Tempat apa ya? Tempat sembunyinya tuh sempit gitu loh di sini nih. Here. Oke, aduh, gimana nih bang? I will find you. Knife deployed. Still in sight. Ya, Flashbang. Cover going out. Shadows traveling. Gotta My go. ult's ready. No one walks away. Enemy A. Gotta go. Watch out. Hostile. Reloading. I have planted the spike. Reloading. Let's
I'm out of here. Shutting them down. Tripwire destroyed. 3 kills. Cage Last triggered. player standing. Oh, astaga, 74 doang. Duh, kenapa ya lagi burik ya? Kayaknya live stream burik banget aim gua. My burden never ends. I'm out of here. Now, where to set up shop? Shadows traveling. Reloading. Target cover going out. 15.000 Pak. Suppressing. Ya, boleh. Cutting their vision. Reloading. Gotta go. Cutting their vision. Coming through. Gotta go. Reloading. Plant the spike. Target sighting. Reloading. I have planted the spike. Slammer. Cage triggered. Flashbang. Reloading. You I can't use that. powerless. Got it. Enemy spotted. A. One enemy remaining. Kills. Akhirnya ada vandal bang. Down. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Go, go, go. Akhirnya pecah telur. Go, go, go. I'm out of here. Go, go, go. I'm out of here. I will find it. Go, go, go. Cover going out. Shutting them down. My ult's ready. Reloading. No one walks Still away. in sight. Gotta go. Still in sight. Tripwire destroyed. There. Tripwire destroyed. You're done. Cage triggered. Cage triggered. Multiple targets. I have planted the spike. My ultimate is ready. Last player standing. Buried. Where is everyone hiding? Aduh, 40 doang lagi. Kenapa dia nunduk ya? Wait until I blind them to strike. Gotta go. Go, go, go. Bentar. Shadows Ya ampun. Cutting their Net vision. deployed. I'm out of here. Reloading. One suppressed. Go, go, go. Down. Reloading. This way. Tripwire Satu ya? destroyed. Tripwire destroyed. Take this. There. I have planted the spike. Cage triggered. Astaga naga, gua mulu yang kena. Kill. Enemy A.
Ada. One enemy remaining. That's 3. My ult's ready. I'm out of here. Last player standing. What the heck? Neonnya If they pecicilan try bang. something, I'll see it. Dia tadi majuin nge-sliding depan mukanya si Reis. Terus mati. Gotta go. Cok. Dia kayak gak bisa diam gitu. Mau pengen itu nge-pick gitu. Kayak aduh tunggu orang ngeplan dulu atau apa. Kayak aduh jangan di-pick dulu lah. Mau pick mati ya. Enemy spotted B. Reloading. Shutting them down. One suppressed. Cutting their vision. Here we go. Still inside. Cage trigger. Enemy B. Shocking. I have planted the spike. Cage Enemy trigger. B. Aduh mak. Wow, my eyes are down. Cancelled. One enemy remaining. Slow. Di gua. Squash the last bug. My ultimate is ready. Last round in the half. Spend everything. I'm out of here. Need a drop. Oke, oh ya sih. Thank you. Thank you. Kalau tak naik, saya kira. Go, go, go. Suppressing. Enemy A. Reloading. 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 Catch this. Reloading. Enemy A. Reloading. Gua hobi ya. Ya ampun. Aduh, Suppressing. Tripwire destroyed. aduh tolong dong. Ya ampun gue Last diem. player standing. Spike down B. Bingung. Switching sides. Their backs will be towards at least one of us. This goes here. That goes there. Oh, this is a nice spot. Forget their place. Tripwire destroyed. Tripwire destroyed. Watch out. Enemy B. Enemy B. Deleted. Reloading. Gotta go. Here. Gotta go. Shutting them down.
Reloading. Isi. Spike planted. One enemy One remaining. I've tried explosions. Not the fan. Go, go, go! I'll survive a dent or two. Can't say the same for you fragile humans. Yes, this should do. This goes here. It begins. Ah, this is a nice spot. Yes, this should do. Waduh. Cage triggered. Aduh, mau apa salah? Spike down A. Here. Tripwire destroyed. Enemy down. Knife deployed. One enemy remaining. Lepas lo, kembali. Wiped clean. Ini udah low ya? I'll shut them down. Oh iya ding, dua Until dia. then, survive. I'm out of Dapat here. dua kerak badan. Nih, oh tapi Memang kena lu kah? Sisi pas di belakang aja. Giganyang. That goes there. Ah, this is enough. This goes here. Yes, this should do. That goes there. Di mid. Apa nubruk apa lu? Spike down A. Oh, rame banget. Still in sight. enak. Oh. Reloading. Ya. Finished. Enemy spotted. Oh, udah. Player Wah, gila. standing. Two suppressed. A. Wah, orang gila itu tuh. Tapi kita salah senjata, kalah senjata juga sih. Is mine. Ah, this is a nice spot. This goes here. Cover going out. Tripwire destroyed. Reloading. Scatter. Here. My ult's ready. Go, go, go! One enemy remaining. My ultimate is ready. Kaget gua, ya ampun.
Reloading. Charge and shoot. Easy enough. Oke, Depan mata coy. Gue lagi di atas. Gue liat itu omen siapa ya? Oh, itu tuang kuning. Aduh. Untung aja. Yang lain pada Yes, ngetik. this should do. Kocak. Gue kira oh mungkin masih di luar lah ya gitu. Mati gue. nóยังcó cái nhập kiểu file của là cái tiền có cái thằng tiêu cung bỏ cung nó sống cái tiêu gì đó rồi có cái thành bò đi thì chúng thực tại thì chúng ấy Aduh. trước thì chỉ là một con nó chỉ con sau á nó lại không Here, where is everyone hiding? One enemy remaining. Dia bisa tuh. rồi mấy kinh nghiệm cũng nói ha Di B. Spike planted. để tao lấy Team Ace. You guys are so much better than my last team. I find them, I kill them. Simple as that. I'm out of here. That goes there. Wow, this is a nice spot. Comrade, I know exactly where you are. Tripwire destroyed. Watch out. Aduh, mak. Spike planted. Last player standing. Oh, ada yang di belakang gua. Ada yang di sini nih. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. There. vậy cái gì làm rồi Yes, this should do. Reloading. cái tiền Reloading. This goes here. That goes there. habis kebetulan Wow, this is a nice spot. 5.000 You are going powerless. iya nah itu nah nah Enemy A. Oh ya ampun, gua itu nge-spam dong. Take this. nah apa Gotta go. Spike planted. oke nanti artinya 7.500 sama benar ya belakang kau nanti yang bening tuh nah Last player standing. Mereka si kamu ingin murah nih One enemy remaining. 3 kills. Suppressing. One suppressed. iya iya nice. Jadi gue kira si Sofai bakal ulti. Dimajuin ternyata. Clutch. I'm built different. Stay alive. I 15 want their life, not Ah. yours.
should do. That goes there. This goes here. Coward, run. Ah, this is a nice spot. Bang, bang, bang. Oh my god, bang, bang. Scatter. Spike Ini planted. Rena. Oh, di situ dia 40. Cutting their vision. Last player standing. We know more than we did before. Let's use that. Gotta go. Yes, this should do. This goes here. That goes there. I know exactly where you are. Camera taken out. Enemy spotted B. Spike planted. Oh, pergi lagi dia. Last player standing. Astaga naga. Mereka nyari itu, nyari apa ini? Enggak main rank. Retot aja. Match point. Everyone's motor functions okay? I know you missed your time. Gue jadi bingung mau naro mana. Ah, this is a nice spot. Need a drop. Thank you. Heads down, guns up, get deadly. Caught one. No one walks away. Spike down A. Cage triggered. Spike is in. My camera is destroyed. Two suppressed. Flash. Grenade out. Cage triggered. Here. Where is everyone hiding? Mereka 30 seconds left.
One enemy remaining. Oh nice. Be fine. Reloading. Remember, bullets hurt. กูไม่แตะเนี่ย Yes, this should do. Sampai nggak sih? Waduh, enggak sih. Ayo Nara sini, ikut This Nara. goes here. Nara. Oh Nara. Shadows traveling. Ya hati-hati A-nya tuh. Enemy mid. Got you. Tripwire destroyed. Careful now. Ya ampun dia udah dapet loh. Enemy B right there. Spike down B. One enemy remaining. Last player standing. See nothing. Thirty seconds left. Gila. Lagi hyping bang. I can't see Sama the loh, nets, gue lagi but I can feel no them problem. getting ready. What do you need? I can drop. Need a drop. Salamat, thanks. That goes there. Ah, this is a nice one. Them out. Yes, this goes here. Aduh mak. Multiple targets A. Scatter. Wow, my cage triggered. Watch out! Found you. Here we go! Cage triggered. I know exactly where you are. Spike planted. Astaga, pas banget lagi reload. Bagus. Last player standing. Obstacle removed. Attackers win. 13 lah, aman. Aduh. Gue nih kayak delay gimana gitu loh. Ya, gue udah ngelewatin, total ketek kena gitu. Agak bangke juga. Anjir. Apa cok? Baru sekarang nemuin cok. Nah, swift play aja kah? Terserah sih. Gas. Biar nggak lama cok. Gue silver. Lo apa sih? Son, ranknya? Gue apa ya? Gue lama nggak main ntar. Open party kah? Boleh. Anjir, unrank. Oh iya, Akhir lo udah apa lama ya? nggak main ya? Iya, gue 2 bulan kagak main. Open party bang, ada yang mau join bang? Boleh nggak? Gas. Kodenya. Minta party code. Oke, gimana sih cara kopinya nih? SUA 983. Bentar. paling besar 60 by 1 meter. SUA 983. Nah, oke.
Tuh. Santai-santai. Tenang, kita ini unrank dan juga silver. Dan kayaknya lu lagi malas mau main part itu kah? Kompe kah? Atau mau buka-buka rank? Woi bang. Gue mah ngikut. Nah, gue mah bebas. Gue juga bebas. Aku ngapain ngapain full dah, hampir full. Bahkan kami ini sebentar saja. Kotak rambut sedikit-sedikit, dah benar. Hijau, merah, hijau, merah, hijau. San, lo nggak mau beli champion, San? Bagus lo. Lo nggak ada rencana beliin gue itu champion? Waduh, itu sih kayaknya butuh mesti 3 tahun dulu tuh baru gue kayak beliin orang. Knife-nya aja deh, nggak apa-apa deh. Knife-nya bisa itu lagi ada badis lagi. Nah itu dia. Aduh. Enggak lah. Apa? Apa? Tapi emang bisa ini loh kayak ada pose-pose gitu. 5.300. Masih jam 5 aku tutup. Dia menang ininya nggak sih? Menang apa sih namanya tuh? Apa ya? Pisaunya bisa ada badis sama ininya bisa diinteract, bisa emot. Tangnya enggak atau lepetnya? Oh iya benar-benar. Nah ya. Ya, ini ya. Belum. Emang udah ada orang? Belum kan? Display dulu aja Itu deh, katanya biasa nih wifi display dulu bermasalah. Oh, ya udah. Gas aja. Match found. Fracture. Wah. Udah lama. 9 menit. Tapi lu udah pernah main Abyss belum, San? Abyss. Udah nyoba? Abyss. Belum. Udah nyoba. Yang bisa itu bukan sih, yang bisa terjun itu? both shield and sword. Iya, udah. Berarti nggak terlalu lama lu pensi Valorant. Iya. Itu pun cuma ini, swift play sekali abis itu udah. Cuman login bentar doang, gitu. Iya. Absen doang. Iya, absen doang. Nggak live stream ini lagi, follow lagi bang. Aduh, nggak ada waktunya. Udah sibuk nih, bro ini. Sudah sibuk gawe. Anjay. Atasan gue udah jarang lihat lu live stream. Biasanya rajin tiap hari. Iya, tiap hari kan biasanya live stream. Sekarang kagak bisa. Balik jam 10. Oke, lo malam banget, jam 10. Iya. Wah, gila kata Jam lo. 10 sono. 1 minggu lah. Emang 1 minggu itu nggak libur juga. Ya, libur sih. Cuma kan capek. Iya sih, wajar. Gila sampai jam 10 malam. Ngeri banget. Gitu sih. Masuk setengah 8, balik setengah 10. Itu lo lembur atau bagaimana sih? Itu lebih dari jam kerja 8 jam itu. Jam apa? Berapa sih kalau orang Lembur kerja itu? Lembur. Lembur cuma tiap hari. Uang lembur bang. Their radiance belongs to us. You see? No ethical dilemma. Makanya tapi Mas muskil. salahnya kan kayak gini. Harusnya kalau ada yang kayak gini. Nah, yang ada. Iya. Nah, sekarang kan gini enak bisa Nah, itu dia dari tadi kalau ngetik tuh capek, Cok. Mesti ngetik Capek. lagi. Asli. Tadi commute Yanso, Cok. Ini dikutuk sama Yanjo nih emang nih. Iya.
Ada di sini. Mati dia. Enak banget itu sih, KO-nya tinggal lari doang gitu. Ini gue takut nih yang di atas nih, ada nggak? Wall raised. Enemy spotted. Bah, Sorry. ada. Reloading. Light plant. Shutting them down. 3 suppressed. Fragment. There. Anjir. Tolong dong, My tolong dong. ultimate is not ready. Sudah mati ya. Many enemies there. One enemy Gecko's remaining. gone. Ayo lu. Okay, time for a break. Berbaris. An injured dog bites hard. Careful. Itu KO-nya kayaknya dia mau ini deh ke sini nggak sih? Here. Tapi kitanya nungguin gitu. Iya. Dia bingung. Alright. Dengan polosnya gitu loh, dia lewat begitu aja. Nggak ngecek dulu ada orang atau enggak gitu. Kayak nggak ada dosa tau gak sih? Maju aja, tuk 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 tuk. Gue kira dia mau nge-flash gitu. Flash. Iya, gue juga mikir gitu. Makanya gue tadi ngindar dulu ya. Enemy B. Di dalam ya. Knife deployed. Barrier created. Bottom One is suppressed. someone's. Eh? Oh my god. Planted the spike. Flashbang. Camera. Where is everyone hiding? Waduh, kelihatan lagi senjata gue di situ. No more charges left. Grenade out. Last player Waduh. standing. Suppress it. One enemy remaining. 3 kills. Ada. Waduh, telat. Anjir. Iya, dia malah komit lagi. Gue kira dia bakalan lepas loh. Ingat ka, don't get stabbed. Bad way to go. Ternyata dia langsung tuh ya, lama. I'm out of here. Cypher, do you have phantom skin? I need this. My thanks. Thank you. Gotta go. All right. Over the top. Let's go. Neon. Enemy A. See, can you heal? Sorry nih. Reload. Rame, kayaknya rame bang. Yang beras aja. Aman. Go, go, go. Tripwire destroyed. Hostile KIA. Oh, Dapet kan. This way. Semuanya sama sih. Wall raised. One enemy Nice. remaining. Bener. Had your fun. My ayo lo, mau kemana lo bang? One enemy remaining. Parah banget. Si ininya ngebait Last round Temennya. before the switch. Lumayan. mati. lose everything Dia udah mati So cow. spend it. Yes, I can have skin. I need this. My Tengah thanks. mirip bro. Nah. Oh. Here. Oke. Ngeri banget sih abang. Waduh. Wajir dari 2 arah. Enemy A. Dari mid di atas. Barrier created. Wiped. Here. Light
planted. My ultimate is ready. Enemy A. Flank ada satu. Nice. Blocking One enemy remaining. Nice. there. Flank. My camera is destroyed. Here. Do not fight us. Healing you. Reloading. Switching sides. If I power down, restart me. You need me for scrap? I'll kill you. Reloading. Gue kemana ya? Apanya? Di sini aja deh. Gue ke A. Yes. Let's get this done. Wall raised. Oke, Waduh. B. Spike planted. Alamak. Last player Astaga, gue standing. nge-lag bang. Ada yang di belakang lagi. Ayo lu. Take this. Go go go. Bang. Bang. My bad. Sage, keep me alive. I still have things to do. FR tuh apaan? Oh, MB. FR. Wall raised. No charges left. Masuk B. Ada di sini. My ultimate is not ready. Here. Wah, anjir rame banget. Aduh, 78. Cage triggered. Apa sih namanya itu? Clove-nya 78. Last player standing. Wah, anjir. Waduh. Rana, clock ticking. Yo, Cypher, can I have Phantom? I need this. My thanks. Gantian. Alah, dia nggak mau gantian. I'm out of here. Let me go first. Gotta go. Let's fly. Go go go. Blocking sight. Barrier created. Dia. Oh nih. Nggak ada tuh yang ngasih tahu tuh bang, di mana ini orang-orang ini. Anjir. Powerless. Had your fun. Ketutupan sama smoke jetnya. Oh, tuh 48 doang nih. Enemy A. Last player standing. Masa dia nggak? Main lurus-lurus aja tuh dia tuh. Match point. Get ready. I go Cypher, fast. can I have skin? Gelo clove-nya sih 14 gitu bang.
mau mimpin. Dia mau Odin, what the hell? Pencetnya saking pasrahnya kan? Wancur. I have your back. Ya safe play sih. Barrier created. Nice try. Tapi kah? Dia. Say kill me. Thanks. What? Can't use this yet. One enemy remaining. Last player Careful, be standing. careful. Spike planted. Astaga, naga 120. Ya ampun, itu kurang kepala loh, kurang kepala. Nanggung banget, kenapa ya? Kepentok gua ini mouse-nya. Ganti mouse ntar. Aduh. Gas aja. Oke. Itu kalau dikit lagi tuh 120 loh. Dia udah low parah. Ya ampun, gue Iya, pentok. low parah itu. Aduh, dia pakai Match phantom. found. Nge-spray-nya begitu lagi. Jongkok. Icebox. Ini haram ini. Bener udah bukan pakai duelist. Kayaknya buat sorry duelist dulu udah capek kan. Ya. Ayo lo. Sisa initiator aja Phoenix, let's go. Let's go. Ceria-ceria Bentar, icebox palunya. ya. Nah. Jumping. Yang kalian semua. Ayo. Kompetitif. Dari ini. Ini warna lain tak ada. Warna lain ini sama tak ada itu tak ada. Oh, yang ada ini ya, ini ada yang ini yang karet. Pasang. Pasang ya, nanti kalau kurang. Ini sofanya sih kayaknya bukan sofa 13 tuh bang. Sudah trauma dengan angka-angka yang yang kecil-kecil itu. Kalau kurang. Yang 5 aku tutup. Reloading. Gue lupa ganti pisau lagi. Kemute lagi, what the heck? Reloading. Aduh. Maju. Up and away. Dropping smokes. Enemy spotted A. Here. Langsung di mid. Right there. Grenade. Wall raised. Enemy spotted A. Reloading. Bomb barrier. Light planted. For you. Enemy spotted A. One of these.
player Wah, gua standing. di tag 8 doang. Malam sih nggak apa-apa. Ya, bisa bang. No one beats my firepower. I got this. Ini wujud Arslan sesungguhnya, anjay, pakai race. Ini dia. Sebelumnya kan tidak ditunjukkan tuh. Menahan diri untuk terbang flying anjay. Waduh. Gila. Terus gimana tuh, Bang? Dropping smokes. Wah, gila kok lama banget dah matinya. One down. Last player standing. Many enemies. Siapa yang Spike bengong? down A. Ini mah Sage. gue yang bantu maju tuh, Bang. I still Iya, have masih things di to do. belakang. Gazir. Di gue kenapa ya? Tadi kayak lama banget dia mati. Terus gue kayak, aduh, tiba-tiba muncul lagi musuh. Network problemo. Don't let their ISO separate us. Sabar dong. Sabar dong. Oi. Get him, wingman. Wah, 78 doang lagi. Spike down A. Reload. Dizzy's up. Mike. Last player standing. Reloading. Oh, si ininya nge-lag kah? Last round in the half. Spend those creds before we lose them. Kayak nge-lag gitu dia. You play with 30 FPS or something. That's Radianite. Kayak nge-lag gitu dia. Pas orang kumpul tuh datang jadi Up you go. Someone's there. Barrier created. dulu kalau dari Light planted. My ultimate is ready. tapi karena tahu kan ada orang ada orang jadi ada hujan sebentar ya. One enemy remaining. My ult is ready. Here. Oh, di itu. Pantes. Like I never left. Halo. Switching sides. For good. Ya, kira dia mati. Okay. Kabar sama siapa, Kuro? Sama Liger. Kalau kata Yanzo sih sama apa Liger dendeng, Liger dendeng rendang.
Halo Kurimu. Nah itu tuh makhluknya tuh. Mbak Kurimu mau ikut? Rendang. Mereka ada yang FK. Wall raised. Enemies here. Catch. For you. No sweat. Di atas. One enemy remaining. Aduh. Nice. Lah no. Ya ampun, benar rendang. Lo nggak main Valo. You know, I could just outlive them. Terkonfirm. Tuan adalah rendang. Main sih. Ayo install. Nah, tapi PC nggak kuat. Barrier created. Wah, orang gila itu pada nge-push. Spike down mid. Iya, saking cuman 4 orang tuh, Bang. Ya, Bang. Ayo lagi. Di B kah? One enemy remaining. Dia kena. Can't use this yet. Ternyata. None of my stuff has malfunctioned yet. Wah, udah muncul nih si babang tampannya itu. ISO. Babang tampannya muncul nih. Anjay, ISO babat. Kenapa jadi ISO babat? Kenapa jadi makanan? Ini karakter apa? Bukan bahasa Jawa ya. Karakter di Anjay. Aduh. Karakter Valorant. Up and away. Somebody's there. Right there. One enemy remaining. Call out sick next time, yeah? Oh, babang tampannya masih tuh tidur. Match point. If they mess with one of us, they mess with all of us. Apa nih? Sampai bisa, waduh. Temanku nge-ship berat ISO Gecko sampai bikin dojin NSFW di game ini jadi lawan. Hah? Oh alah, ya enggak. Astaga. Jangan menjadikan karakternya menjadi inilah. Udah ada yang Dizzy's up top. Here. Di abang, tolong bang. Enemy A. Spike down A. Reloading. One enemy remaining. Ayo, cari dia. Nice. Defenders win. Do not fight us again. Dibikin dojin dong. Grenades.
Bang, cukup bang. Udah ada Reh sama KJ bang. Aduh, yang cowok-cowok nih jangan inilah. Jangan ikutan. No. Aduh. Ini Gecko nih. Apa Gecko masih kecil. Masih kecil. Ini Gecko, ini ISO nih. Tapi ini akhirnya bisa ngomong lagi. akhirnya tidak tuh ya. Astaga. Lo kayaknya dimarahin sama Valorant deh. Mute gitu ya. Iya nih. Bentar mau join ada mau join. Nih gara-gara Yanjo nih kayaknya nih. Iya, pas dia datang langsung ini malah terkena cowok. Parah Cok, Yanjo. Ya cowok, Yanjo cowok, dia nggak mau join sih, parah. Ya parah banget. Iya, dijadikan jomok nih si Aiso gitu. No, cukup cukup yang ceweknya aja lah, yang karakter ceweknya lah. KJ sama Reis, ini KJ, ini Reis nih. Nah, ini kan memang katanya ya itu. Loh, kok aku? Lah, Iya, lu Yanjo lu. kalau yang apa ya selain kalau yang apa sering bareng ya Phoenix, Yoru tuh sering bareng mereka berdua dalam misi penjomok. Kelakuan kalian. Ya emang kelakuan kami bang. Anjay. Fiksi SR. Ini levelnya berapa nih? Ih, keren banget beneran. Match found. Aku sukanya ship yang lurus-lurus aja. Ah, iya betul. Bagus. Aku Wih. setuju. Ah, ini dia nih, di bang. Biasanya di karakter ini nggak ada yang ya apa sih ship-shipan yang ini lurus gitu nama. Kalau bot frag sorry ya. Santuy. Ini mah Santuy. ngomong bot frag nih top frag nih. Pede aja, gas. Aduh, gua apa ya? Salah. Aja lah. Panas. Ya, panas. Nothing stays hidden from me. Nothing. Karung jari itu apa? Itu orang kolek-kolek. Nah, itu bang maksudku. Itu sama. Nah, itu. Keren. Gitu kan? Kan pernah pakai tepuk tangan sekali. Ini kan cuma jarinya aja gini. Lebih tepatnya gara-gara fansnya Ae menjemukkan. Oh iya, benar. Reis sama awalnya tuh dari yang itu awalnya dari fanmade atau apa gitu pokoknya. Terus tiba-tiba dibener jadiin gitu sama Riot. Aduh, kata gue. Sampai ada banner-bannernya segala lagi. Alah, mak ibu aku tak ada itulah. Tengok. Padahal kan judulnya apa ya? Love and Head ya. Kalau saya Love and Head. Alhamdulillah. Besar ya, asal gitu besar ya. Viper kan sama Reina. Ya karena itu sih Reina apa sih adeknya di iniin apa di tempatnya Viper gitu. Viper kan dokter ceritanya, kan dokter sih ilmuwan sih, gitulah. Terus Malah bahas lore Valorant nih. iya. Terus habis itu KJ sama ini kan Reis kan kerjasama. Tiba-tiba ada yang dijadikan jomok. Aduh. So, game plan. What you feeling? I'm down for whatever. Oke. Stage sama ini nggak sih apa ISO nggak sih? Sama-sama dari tempat berasal yang sama. That goes there.
Oh, this is a nice spot. Riz sama siapa? Aiso. Enggak, ISO sama Sage. Oh. Kan tempatnya asalnya sama. Iya sih, sama-sama dari Cina mereka. Kasih gas aja lah. Yes, this should do. Ayo Slan, tunjukkan Slan pesonamu. Ini aneh banget dah. Di atas nih. Bomb buddy out. Gue nonton aja nih. Sage di sini. Tagged. One long. I must wait. Caught one. Reloading. One dead. Tolong dong. Help dong. Di A ada tadi. Oh, udah balik kah? I didn't hear. Oh, 22. Go in the teleporter. It's A. Help. Oh, sorry. Help me. Like, I'm trying Phoenix. And Eh, aiming is so difficult. pindah kah? Serena is somewhere back. Dizzy's up! Or Kobe, or I think rotating to. Mau apa sih ini orang? Kecil banget. Spike planted. Probably hiding elbow. Cover going out. I must wait a moment. Oh, okay, so they're both elbow. Both here, one here. Both elbow. B hall, maybe? One enemy remaining. B hall, B hall. Bisa lah ya, bisa lah ya, bisa lah ya. Nice. Mantap. Dia dari tadi ngomong tapi kecil banget. Spike diffused. That's a win in the bag. Let's grab some more. No, dia disconnect. Oh, okay. Oh, dari So, kan. my voice is small? What do you mean? Maybe it's just because I woke up. Okay, that goes I there. just woke up, okay. I haven't. Mulai kumat lagi ini wifi. My trap. Udah tuh. I must wait a moment. Up you go! Cage triggered. Right there. Right there. Tripwire. Careful now. Waduh, dua-dua rame bang, 3 orang bang, 3. Last player standing. Spike planted. Trion A. Mending gak sekalian Omen sama Cypher, kalau enggak sama KO. Gila kali kau. Careful now. Bingung deh. Kombinasi yang sangat aneh ya, Omen dan KO gitu. Sorry, I'm gonna lose this. Cypher jangan sih, udah ada keluarga dia. Make money. Unless they come to me. Nah, dia ngomong apa sih bang? Gila banget. I probably will stay. What? Gak ngerti. Coba dia ngomongnya tuh kayak orang lagi lagi ngoplay. Dia ngomong apa bang? Gue bingung. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. Lagi kelas online kali. Lagi kelas online Valorant. This goes here. Gila kali lah. Oh, this is a nice spot. Tapi yang Fujoshima walau keluarga tetap dijemokin, nggak salah sih. Wah rame gitu bang. Di B ada. Waduh, si bro. Oh kayaknya ke B deh, Iya, B. Anjir Reina lagi, iya deh ketemu Reina mulu. Window.
Ini Swift play kan ya? Iya ya, supply aman. I'll take it. Cage Flash is trigger. ready. Go get him, buddy. Rotate kah? Got you. Oh enggak. Right there. Oh iya rotate. Tapi udah ada tripwire sih harusnya. Aman. Found you. Oh, Nah, ada tuh. Cage triggered. I'm gonna hold. Majuin. 30 seconds left. They teleported. Blow him up, Maj. Timbernya AFK ya? Tripwire destroyed. Gua nge-lag. One enemy Gua remaining. nge-lag bang, Buset. astaga, gua nge-lag cok. Nge-lag cok. Tapi dapat. Last round before Obrolan the switch. obrolan kemana-mana, sorry. Apa nih, kayak YJH Jogja. Oh iya, gue tahu tuh. Tetap dijulukin sama Jogja. Itu mah udah apa? ORV mah memang dari sononya. Yes, this should do. Caught one. Camera taken out. One down. Spike planted. Memang Careful now. Healer kill. Reyna's here. Di shower. nice. Chamber shower. One enemy remaining. Cage triggered. Enemy spotted A. Reloading. Oh! Two sides. Itu apa cok? Gue liat apa cok? Nggak apa-apa Kurimo. Gue baca kok yang ORV. Omnivision Reader Viewpoint judulnya. Tapi emang sih di komen-komennya banyak banget para ini ya, Fujoshi ya. Ini kocak juga itu yang tadi tuh. Apa? Maju. Lah, di depan muka. Chaos. I was on sick. Iya depan muka itu reload. Nah, di itu lagi. Atas. Enemy spotted Nice, A. mati loh. Itu bang. Oh my god. Dizzy's up. See through heaven. Get him. Someone's there. Now you go see through heaven. Rotate kah? Bang Reis, lu bawa spike. Ding si sofanya. Ya siapa ring? Going up. Yuk maju yuk. Mereka pada di belakang semua. Ih. Last player Lah, si standing. itu yang ngapain coba? Run, little man. The shot. Oh udah. Itu sininya baru main kah? Yang Andre itu. Dia malah lihat Iya belakang. kayaknya. Vibe check. We feeling good? Ada nggak usah lihat Hope so, belakang ya, hope semua so. depan. Ini Arslan termute gak? Lagi. Slan. Jet Bug flank. mic nggak tuh? Jet was flank. This and goes then here. Reyna was fast when we were A. I think Jet's gonna be a B player. Wow. Yep, told you. I already told Biar you. kenal lu. Ada Don't lagi. peek a sniper.
Go A, go A, go A. Phoenixnya malah diem loh. Iya, Phoenixnya malah diem. Spike down A. Go Phoenix go. Malah di all. Sorein aja loh. Going up. Nah, ngapain terus? Sit down. Dia cuma ngasih itu dong tuh. Last player standing. One enemy remaining. Spike down A. Heaven. Behind. 30 seconds left. Come on, let's go. Ya ampun dia. Biarkanlah dia main lah. Planted. Flash. Ya ampun, dia Nice. bingung. Sorry, Nice Phoenix. sorry. Orangnya kayak mabok. Demi apa ada dia kayaknya main Valorant sambil mabok kayaknya. Tapi kan nge-fly dia. Dia kayak bingung itu dia mau ngapain ya. Diem doang lagi katanya don't pick. Ya lu stylish banget. Gue yang Bantu trade dong. Ya gas. Di sini kan ya? Iya di Here. sini. Here. Yalla, mshina. Don't peek, don't, just don't go. Pick Phoenix. Pick. Aduh, Kena badan tuh. Can't win against the sniper, bro. He's gonna win an angle. Stealing sight. And roll up. Aduh, kanan kiri. Sekiannya di atas. Somebody's there. Ya. Di samping nggak sih? Di sini. Iya. Here. Nah, di atas tuh. Nice. Careful now. Found you. Udah kabur Ini nih. flank. Oh, di dalam kayaknya di dalam. Spike down B. Eh, Last player standing. I knew she was behind. I didn't expect her wall to be See ya. broken. To be. I didn't expect her wall to be broken that fast. So that was. I don't know. It's okay. So that was. Ooh. Wow. oh, bocil nih kayaknya nih. Get him, wingman. One enemy remaining. I'm good for 3. 30 seconds left. Get Mosh spike. pit. Wow. Wah, timingnya. Iya ini. That's bad timing. Phoenixnya bocil. You popped out your mosh. Match point. TP. That's true. Good Ya advice. kalau dia nggak jadi ininya aja, cuma Gekko-nya aja tuh, Gekko-nya bantuin setidaknya majuin loh. Dia Phoenix sih cuma ngomel aja, pusing gue cok. Mana suara mereka kecil lagi dia. This is a nice spot. I got you, bruv. Ya gas, majuin. Lu Welis. You want to play? Let's Mati. Okay, so chamber is here, so probably don't go here. Ya bareng ya. Nah, akhirnya. Up you go. Bang aman nggak bang di A bang? Teman-teman. Kak nggak sih? Kalau kosong? Kak. Aduh. Baru datang mereka. Ya. Scouts down. My ultimate's ready. Come on, let's go. Triple ready. Planted. Cage triggered.
Pasangnya deket itu aja, deket spike. Gonna be in heaven. Di belakang gue. No time sih. One enemy remaining. Hihihi, ngeri banget, ngeri banget. Halo bang, halo bang. Sudden death. Sorry. Cepat juga Jet tadi pergi dia. Gue tadi kayaknya baru berapa menit gue di sini ya. Here. Terus tiba-tiba di sini udah pergi kabur. This goes here. Yang nge-thread. Ayo, ayo Arslan. Dia maju sih. Go Phoenix. Back please. Wah, Odin di situ bang. Keren Odin. banget. Bentar. Satchel out. Shadows traveling. Wallnya aneh nih, wallnya aneh nih. Someone's there. Shadows traveling. Satchel out. Di bawah ini. Ah, nice. Someone's B. Reloading. Blinding. 80. Spike Aduh, down. Sofia B. 80. Bentar. Got spike. One enemy remaining. Spike planted. Aman, tolong deh. Biarin deh. Last player Tuh, standing. kelihatan dong. Wah, dia nge-lag bang. Why would you throw that game? What the fuck are you doing, Omen? Nice try. Clutch. Cewek dia. Cewek kah? Defenders win. Iya cewek. Enggak, cowok kayaknya. Cowok kecil. Enggak, beda. Ajar dia kayak halo Mega. Enggak lah. Gue tadi mati bang di trap. Gak, oh ya, gue tuh ragu, gue bingung. Ini ada dekat gue mau planting nggak bisa, pasti di ini bener. Serba salah. Iya, kocak aja. Ya gas sekali lagi. Habis itu gue udahan. Akhirnya. Nah, akhirnya lo ngomong lagi. Nah, Tadi nggak bisa ngomong lagi bang. Valorant kayaknya lagi tidak merestui. Iya nih parah banget. Lu disuruh beli bandelnya dulu, Cok. Baru lu nggak di mute terus. Match found. Oh, tak bakar Riot. aduh, breeze lagi. Ini Apa ya? ini Sentinel nggak guna nih Gimana? kecuali chamber. No one can hold their breath forever. Sentinel nggak guna. Gue pakai waifu sejuta umat Valorant. Waduh. Iya kan, Viper. Mami. Iya, mami. Tinggal apa nih? Sentika. Ya nggak perlu ada ini juga nggak masalah nggak sih?
Mapnya luas bang. Luas samudra. Juga ya. Iya. Brief loh. Double smoke bisa. Terus boleh. Serah lah. Ini map ini tuh sentinelnya enaknya cuma chamber doang. Tergantung orangnya sih. Bisa loh. Chamber rata-rata yang make tuh orang-orang yang bisa operator loh. Hilang orang. Bukan gua tadi yang jadi Phoenix-nya. Kalau gua yang jadi Phoenix-nya sih gua majuin. Gua nggak takut nih, nggak bawa spike gua. Tinggal maju, flash, sat, dah. Mati. sebelum ketemu musuhnya gua mati. bisa mati. Ya bisa mati gua. Ya nggak San? Sebagai pengguna ini Willis. Think you can keep up? Who am I kidding? Di-mute lagi dong. San, lu beneran disuruh beli, Cok. Ayolah. Duh. Kemana nih? Oh, TV Bakari. Ini di-mute loh ini orang. Jangan Cok, nanti nggak ada VCT Cok. Nanti Indo nggak ada servernya Cok. Kita kan servernya Singapura. Masa kita tiba-tiba pindah ke Mumbai. Waduh. Server neraka itu. Iya kan? Karena di server neraka. Toxic semua. Mana aksen India lagi. Gak paham aku. Aduh, ada Anisat. Aduh, ada Anisat. Ya ampun. Spike down B. Abang. Nice. Di situ dia. Last player Oh, standing. flank. Satu flank. Tunnel. Satu mid, satu flank. Tunnel sama ini. Aduh, ente. Lah, jetnya kemana? Oh, baru muncul dia di mid. One more time, Omen. How many times have you heard that now? Lepas 135. Mau kemana nih? Mitu Eka? Clear dulu aja. A-nya di smoke. B-nya juga smoke sih. Toxins going up. B-nya kosong sih. Mau pindah nggak? Aduh, mak. Udah ke A tuh. Waduh, udah ke A tuh. Si bro, sabar. Oh my god. Toxin screen Wow. Waduh. Oh, dapet loh. Awas di heaven. Lock. Ih. Ngeri. Last player standing. Kiri. Aduh, ada yang jauh lagi. Juga. Di bridge ada ya? Ini ya susah ini. No time. Wah, samping gua. Oh, udah pada masuk ya di sini ya. Gue kayak, aduh, di B kosong nih. Nah, gue kayaknya ini deh. Kan kita 2 smoker nih. Gue ntar smoke BA-nya jadi ininya aja, umpan aja. Mereka kayaknya pas gue smoke tuh langsung pada jaga gitu loh. Oke. Berarti ke mending ke B sih, mending ke B. Ke B aja. Soalnya mereka pasti ngiranya tuh kalau udah kalah di A pasti ke B nih. Semoga.
Toxins going up. Enemy spotted A. Itu ngasih ke B nggak sih? Toxin screen down. Waduh, udah masuk itu bang. Oh Waduh, my di atas. god. Bang, yaudah. Waduh. Heaven. Last player standing. Yo, bisa yuk. Nggak ada sih di sini deh. Tinggal dibersihin itu. Haciu. Kiri. One enemy One remaining. down. Toxins going up. Aduh, depan gua pas gua ngeh lagi. Kayaknya depan gua deh. Iya, bro. Enak bener dia, nungguin dulu. Last round in the half. We lose everything after this. Spend it. Kak. Biarin aja ntar di itu yang di smoke aja. Their hope is their poison. Kak aja. Toxins going up. Scatter. Mana tuh bang? Get out of my way. My ultimate is ready. Toxin screen down. Bang? Not enough fuel. Toxins going up. Aduh. Ke aja. Masih sempat ya? Sempat. Hati-hati mid. It's Low, you bang. and me. Kena jetnya. Shield. Udah. Bang. Bisa tolongin gue bang? Ada tuh. Ada lagi. Don't get in my way. 30 seconds left. You had your fun. Guys, tinggalin aja, tinggalin. Last player standing. Aduh, gue nge-lag. Wah, gue nge-lag lagi. Ripu. Nge-lag gue. Iya, sama. Gue juga nge-lag tiba-tiba. Switching sides. Wah, Mariot bang. I'll pick some apart. You clean up whatever's left. Riot sedang tidak berpihak. Cheat lag anjay, cheat lag. Reloading. Ini smoker 2 versus smoker 2 gini. Toxins going up. Waduh, di B kah? B semua. Wow. Toxin screen down. Aduh, jarak jauh semua gini bang. Ini apa? Last player standing. Gila, kapan lagi gue pakai ini bang? One enemy. What the heck man? Spike planted. Yuk, menyala. Wih, mantul anjing. What the heck man? Oh my god, this is good. Biasanya gue gak bisa pakai Sherry bang. Oh my god, ini kah? Debut. You only thought
that was close. Aja, Lagi makasih. wangi, lagi wangi. That's Iya lagi di top flick lagi. Nah, abis ini mah tidak. Enak juga ternyata pakai ini ya. Tadi ISO kena kepala langsung teng. Wah gila kata gua itu sih. Wangi bener. Toxins going up. Di ini? Di E kah? Toxin screen down. Di E deh. decoy. Reloading. Spike planted. Reloading. Toxins going up. Leave us. Cutting through. Toxin screen down. Reloading. One enemy remaining. Eh, ding 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 ding. Nice nice. Masih ada. Nice. The spike is diffused. Piu piu. Iya, piu piu. Move in after I strike. That's when they're weak. Adalah aku akan mencintai Sheriff sekarang. Seru juga ternyata sama Sheriff. Salah gua. Ramai. It's you and me. Spike planted. I've got your trail. Aduh, ketahuan kan. Oh, udah. Someone's there. Maju. Last player Oh, standing. dua orang. Tak bisa. Oh, hand. Tidak. Attackers win. Gigi. Scatter. Emang dajal pas attacker-nya. Sering banget. Aku akan mencintai Sheriff sekarang. Gue bisa nggak pakai Mantap. Sheriff, cowok. Gila itu. Clip that anjay. Dengan tenangnya menggunakan Sheriff. Aduh, udah dah gue. Thank you Aslan, thank you. Apa nih? Ini sebutannya apa? Fiksi. Thank you Turo, thank Ya. you Aslan. Thank you semuanya ya, arigatou gozaimasu. Udah, walaupun kita full merah. Mantap. Mantap. Adalah ya, begitu. Adios. Yo, thank you, thank you. Anjay, thank you semuanya udah datang ya, udah nonton ya, walaupun merah. Gak apa-apa sih, untungnya kan kompetitif ya. Kompetitif agak bikin orang menangis bang. Ya tadi, Sheriffnya. Mantap lah, udah begitu. Bye bye semuanya. Apa lagi ya? Udahlah, bye bye. Adios. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bernapas, jangan lupa apa lagi ya? Jangan melupakan saya, anjay. Jangan melupakan saya. Apa lagi sih? Ya udahlah kalau kayak gitu. Mungkin lain kali open mabar lagi gua, mungkin. Ya. Terus ya udah gitu. Udah, bye semuanya. Dadah. Adios. Dadah.